Nagrada ili priznanje svakako da je nešto što imponuje čovjeku, ali ja moram reći da prije svega bi se zahvalio UNICEF-u još jednom, ali i stručnom žiriju koji je dodijelio ovo specijalno priznanje. Kao što sam i rekao, to je prosto timski rad mojih kolega i mene. Moram napomenuti da Ana Kotor-Erkić je zaista bila žena koja je pratila sve ovo i bila uz mene i radili smo skupa i ne samo ovu priču i druge priče koje se tiču djece. A najveće priznanje, odnosno neku dublju emociju sam doživio tog momenta kada je završen taj Zoom meeting na kom se održavala ta ceremonija za dodjelu nagrada. Čestitao mi je kolega koji je bio s nama u redakciji i rekao mi je: Željko, čestitam ti od srca. Ja sam dijete koje je odraslo bez roditelja i ja savršeno znam koliko je važno kada neko samo jednu riječ progovori u vaše ime. Ja nisam birao novinarstvo, nekako je novinarstvo izabralo mene. Tako da jednostavno mislim da je naš zadatak svakodnevno da izvještavamo o tim običnim ljudima, a posebno s posebnim akcentom na djecu kao najranjiviju kategoriju našeg društva. Prvenstveno mi je čast surađivati sa Željkom na jednom ovakvom projektu kao što je emisija Otisak Puls+. Prije svega moram reći da sam ponosan na svog kolegu Željka Lazarevića koji je uspio nešto što prema mojim informacijama koleginice koja je radila s nama zajedno na određenim projektima, on je u suštini prvi novinar sa područja Brčkog distrikta koji je dobio ovako jedno veoma bitno priznanje. Tako da ponos naše redakcije, može se reći, je Željko Lazarević. To je osoba s kojom sarađujem već godinama, a intenzivno radimo već nekoliko mjeseci. Drago mi je što sam zajedno s njim još nekoliko kolega koji rade u okviru moje redakcije stvorio jednu veoma ambicioznu i dobru ekipu koja je spremna da radi mnoge projekte i da nemamo cenzure, da nemamo zabranjenih tema, da opušteno i svako sa svoje strane možemo dati doprinos ovoj društvenoj zajednici. Prije svega želim čestitati Željku na osvojenoj nagradi. Vjerujem da je ova nagrada priznanje za njegov dugogodišnji rad na polju socijalne i društvene nepravde. Znate kako, kada se bavite pozitivnim stvarima i kada radite ono što volite, a radite to pritom iz srca, onda je nemoguće da to ljudi ne prepoznaju. Upravo tako je i nastao taj serijal Otisak Puls+. Ekipa okupljena oko tog projekta i ja naravno da smo bili zadovoljni. Mi smo zaista bili uzbuđeni, zaista smo proživljavali svaku od tih priča koju smo pričali u tom serijalu. Jednostavno, drago nam je da je to prepoznalo i uredništvo LT televizije i BDC televizije i Face televizije koje reemituju ove naše emisije. Naravno i da smo i otišli iz Brčkog i do Sarajeva i u narednim epizodama ćete moći vidjeti i ljude koji inspirišu, a recimo iz Banja Luke su ili iz Beograda su ili iz Mostara su. Dakle, jednostavno želimo da što više prikažemo tih pozitivnih priča, jer čini mi se da je ta negativa nekako ugušila taj medijski prostor, da su ljudi prosto, da je ljudima prosto postalo zamarajuće više da gledaju i te informativne sadržaje, a posebno one fake vijesti koje danas, nažalost, elektronski mediji često znaju da plasiraju. Tako da je Otisak Puls+ zasigurno nešto najbolje što sam, mogu slobodno reći, najbolje što sam radio do sada i nešto na što sam izuzetno ponosan. Pored Željka Lazarevića, urednika i voditelja emisije Otisak Puls+, moram se zahvaliti i tehničkom dijelu naše ekipe, Ramizu Dedakoviću i Omaru Tursiću, bez kojih ničega ovog ne bi bilo. Velika je čast i zadovoljstvo raditi prije svega sa Željkom, zatim sa Omarom, sa Adisom na cijelom ovom projektu. Zajedno sa njima prenijeti sve pozitivne priče, ajmo reći običnih ljudi, nekoga inspirisati, nekoga podstaknuti da krene za nekim svojim snovima ili idejama. Sa Željkom je jednostavno surađivati, uvijek je prepun ideja i volje da ispriča priču običnog čovjeka.
Posebno se zahvaljujem našim saradnicima i gostima, ali i gledaocima koji su prepoznali ovaj projekat i koji čine da se za ovaj projekat čuje diljem Bosne i Hercegovine. Nadamo se da ćemo još više ljudi inspirisati i da ćemo još više ljudi predstaviti u našem serijalu. Na samom kraju naravno da ću se zahvaliti svima vama koji nas pratite iz nedelje u nedelju i koji ste i svojim učešćem u emisiji Otisak Puls Plus, ali i samim komentarima, podrške i pohvale dali nam nekako vjetar u leđa da nastavimo i zasigurno ćemo nastaviti da radimo ovakve priče, pozitivne priče, inspirativne priče koje nam svima trebaju.